Banakawira mwangaza ya gwita bunge makatero akiuga gutina thina ya CS Linturi kwewa gitio. Akariba maowa kumeneria ngavana Kawira Mwangaza bakiuga ne agire atongeria bangi nthoni mbere ya rais Kirimo Chemene Jwa Maromba Lare. Muthaka wa Form 4 uria withiritwe akirumirwa ni mbajwa guchita uturo ntere chia chogoria. Katuambiririe na rugono rwa Kieba aria mwana wa Form 4 uria urathomaga cukuru ya Munga Day Secondary School ni achiritete uturo bwawe nturene ya Kiria wodine ya Chogoria aria kuringana na Ntubanja mwana ujo nethiritwe akirumirwa ni mbajwa kwa mieri kathomba gintu kiria kiratumire kinya are mwagucoka cukuru kiri kibindi giki bakiathira mututigi nethiritwe kinya akigeria okaire ntuku inka inthiru churaga ende are mwagukinyanira untububu ikarikarire nere kinyikirore ni munini wa Chibuntere niwe Elizabeth Mumbi. Bana kithikiro muthenya we mundikira tugeria ntura ya Kiria mbari cia Munga wandia Chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara muthaka wa kirachi gia Form 4 ari na kurubwa gintu mianke 17 kirikanaga igwichurio goro bobo ndalunga maundetana mutugi ndegwate gwitika ndaigamba ginde ndaiga nkonde na mulango lali murugure ndatonya ngutonya ndaeria gasukogu nkoeria ndalaita gitanda ndona ntikumwona ngikiga methogu ndona maguru nintamulaida bwegulu kinauma kinambijia kugambu ngurekia kwa nkugambu ndasoka ndegwa mesiria mambira utona wega ndasoka ringi ndati ndamulaida ndauma nkiuka gambu kuringana na antu bamuchie Collins Mutugi aririkana kwithirwa araturaga imwaje kuma mweri 5 na kuma kagita kwa ataro kinya cukuru ende atura kuthi cibitari na kunenkerwa mirigito rira muntu ona thina ni abati kwiyaragia ni tontu kana kamwe kajia tuga Form 4 Munga skuru kagutika kagwisuria tukumenya gitumi twagete gukauria gatuka gutebuka gutwira no kamuthenya wo munde twegwa ateyo tukinauga tukwera gwikwenda kwa Ngai no wega na kwina ntuku ingi atunyirwo mukanda wena wakiumia kithiru oemanite amuuro adiete gwisuria ndukeno mbethe riu umunde ni mwana wa ithatu tudiete kuthika ni twathikire omwe Munga uria ongi Mwema na riu twikiria esurio munde na itukurigwa ne mbigetomi riu ni tukulomba antu bawendio mwega butugwatie maoya tonto ni turigitwe ne mbio yongwe kuendelea Nteto ino cia Kieba ira kujirwa imuninwa chibombari nu cia Munga to Elizabeth Mumbi na no kankwira family poleni ntu bagutiwa ni this young boy na the community at large etukugwa tugifilu kuri gutiwa ni youth betu no kankaburia kungitwika itukunuti ciana betu bena thina tugatwika ba kubaliria na kerwe thina ikwenda medical attention tugatwika ba kwira wa thibitari na igitari ali batie nikenda ikuino cia mpui kana cia gwiciria kwiruta moyo tigatwika cia gwikara ikionekaga mwano kuringana na family buria bakuga ni akalite mulwaru atamba kwithwa cukuru ta mwino ni tonto ndagitari ni augire ambe atumire ndawa iria ali nacio na akirikia kuinywa batwika atekara akigujaga wega nitugwatire ni jana jetu muno kimaoya thaino kwina so many spirit like over around us, especially in our kima skulu metu na even the community at large ukethira jana jetu ni gutonya mountoni matimega no ukethira jana tukumba kurusi jana vele yang kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi.
Nkuchanio ni kununkira mwankene jwa mutuati na ntubetwe kiongo onde kwithiritwe na riboti kathumba kwa bamwe bakari kwithirwa nyomba iria bakite miundene umwankira na ndi nyomba 10 ni chithiritwe ikimuntwa myanki miundene na kinya kwambiriria kwithirwa ikirimwa ni batariritie ugwa bwao na ndi bakiromba Profesa Kithure Kindiki kweza na gutonyerera untubu. Kimako endi kiojurite bamwe barimi bakuma antere etianginyo ntubetwe ekiongo bara bakuga ati kuri na antu banjirite kubamakia bakibithagia nyumba ciao na arakumenyekanite ati nyumba 11 cia menda ya antu baba irabaithagiro betumire gitari abaimendani ichibithitwe ni antu baba kumenyekana kiribo no antu baba ringite ripoti kiri mabitha bokaria na kinyankuruki DCC wa mutuati akinya ntere nukuthina mbere kureithiria mantu ubura makari bawde na MCA wa Antubetwe kiongo. Miri munda kwa ikaitano na ngaithiru nyumba na mundu uyu agwindambite kuthuranira tariki 9 imbwa indawa ira ndaitete kwanda mweri uyu yo kenda mbitete kwanda undathirima ntuku undathirima mami eto akwingana mundene na ithi kwingana kithagene muno ni mtu wito lingila na kaumbutho na kamwale kangi ketaba kando maresi ngana nwe mwanga kwa tuko batuke ntuku ndarare nte mami ugira rugire ndatanda mwira Rwanda ngimwira Rwanda ndathirima ndekete ikora akora ng'ombe onkonia saitie 40 ndathirima siku ethwa na nyumba ingi na itiano ya ethwa thai kambura yetete kura ndethia atia nikenda mbona aranka ndabia kuria bia utetheria na bakwa na nya kenda bomba kuthoma mwanka thai ka nkinyilitwe no ntuba kwithira ntiona kwanda mung'ao ntiona kwanda pempe na ntiomba kumenya bora bomba sukumana na antu na family ye kwa ntena bia kuria antu boba kwa miunde une batinya taito na bariwa miunde uyo ni kamana kuma o mwanga gwata barabara ere gwina makina kou batina na antu baene miunda baba bithirite nyumba barimite miunda eyo kuma 1960 na baina intobia kuona ni miunda nio kou antu baraba gweyokile miunda nio bakitha si nyumba batiakine na ikankubatahirisha guma ruari sheria yatumika na bakomba wita ndene. Tumeestablish kwamba manyumba ilichoma kadhaa ile temporary ile ya mashamba si ati watu wanaishi imechomwa na tena wengine wameweka mipaka wamepanda miti. Tumeona extensive damage. Nataka kueleza wananchi wa Antubetwe hii area Nginyo kwamba watulie. Tumepata wale wa majina ya wafamisi, wale wa suspects, wale wanakondesha vijana kutoka kule Mtwati wanaleta na motorbikes wanakuja kuchoma mali ya watu. Hatua itachukuliwa. Nyuma ya ukojera ati o makuri na gwenyangia buruthikite na antu baba kutheta bakiuga ati menda eno one yao babatiri kwithirwa bakithina mbe na kuthuchirwa matagaria nonto ibanyangitie into biantu walira baraba kwenga to mendani bobongwa abaina maratati makonaniria ati menda ne yao kuromba thirikari itusugulikira bona na muno tukia kwacia antu agwanda bia kuria tuya kure munyi kuthomethia na babetu ni kwirana ne betu batolele na batusugulikire na njira ya haraka ndende na gwithikira kunene muno nkura se woni na mbetete kwanda no ntuba kwithirwa inyambe ura yongwa ndathuru ne thirumete nya kwira fertilizer atura ndikithirikari miukwele ndaira nte kumena mbete o mendia tutatulwa linembere etraimba arambe kutraura tone na tatukanda no tutukala kwanda kuno utiringe twathira na Rwanda ruru watilete watila nya Mtwati bia kula bibi ndajua Mtwati thogone biuma miunda ne wereye nguibwa lakini thirikari yetu na mbele kutolele bwa lakini bingoromba ni amani tukagureka tuturathereke ndika tutamuntu wetu mwe aura turirwa itugomba kweleswa baritemetene baba kwithi nyumba baitemetene baina mebwe kenda bomba kuratha ntubantu beto baba kwithirwa bakiri mamiunda yo ko sheria katumika na ntubantu beto ngubera bugethora bwina wasiwasi na ntuginya mweshimiwa TJ na kumenya mantu ya na noru aria atumire security onde kuona au kuna kitu offense kali inaitwa arson ni kuchoma mali na nyingine inaitwa forceful eviction na forceful detainer. Unajua mali ni ya mtu fulani anaitwa Mungabia na wao unakalia kwa nguvu, hiyo ni offense kali kulingana na sheria yetu. So naomba utulivu tu kwa muda wa siku 2-3 hao watu watatiwa mbaroni wale wamechoma hii mali. So naomba wananchi mkae tu watulivu, msifanye ile inaitwa revenge ama kujilipisha kisasi. Hiyo maneno ya sasa imeenda kwa serikali na wale wengine wana claim wapige ripoti leo tu. Kumantere changinyo kwa Antubetwe kiongo Ikebe North
Peten Class, Chabari. Kanjo ya mangabana gukurukira mukaririgite wao uria ni ngabana wa Kirinyaga Anne Waiguru ni borite mandagitari kurungika mibango iria bari nayo ya kwithirwa bagetia mugomo haria nande Waiguru ethiritwe akibera kinya kigina kiria thirikari nene ithairwa ikirekereria kiri kaunti mwanya mwanya itekung'ana kinya kiri kujuriria mobataru jao. Anthony Kathenya katwe chonkuruki. Kanjo ya magavana ni uliti mandagitari ndia ngatonero yao ya KMPDU kulunga mibango noeku ila benayo ya kuthithia mugomo nontu bwa mpongeli ya misara bakiale muthenyo omde ya mujo Nairobi mwikarigitwa magavana gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amwe na mwikarigite wa kamiti ya ugima bwa mwili tawe gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki niba ugite mibango nithite na mbele ya kuingia mendekithia Mama Dagitare. Speaking to KMPDU, some of you could be in this room. Yes, we do appreciate that we are lagging behind as far as honoring our promises on what we promised to do under pressure is concerned. We are working on it. Let us put the lives of our people first and deal with the demands of the counties at this point in time. But I'm sure there will be a comprehensive response from the council, and would ask to give us more time and let us all pull together from all our sides to ensure that the country is coming up as it should, and if it does, then there will be a time when we can have this conversation. Kulingana na tongole baba baile uchumi bwande ino butithiri tobwe bwega kile ntukujia ukabere haitha thaino kanjino nithite na mbere na kwalanelia na thirikari nene kienda yongela kigina kia misara ya mandagitari na kulingana na gavana Waiguru kigina kile kunenkanwa ni thirikari kwa thaino gwitukira ministry ya ugima bwa mwili gite kwigana kwingi mendekithia mandagitari. So yes, we would want to give you a salary increase. Right now, it's not looking like it's going to be possible with the context with which I have just alluded to. The increase in the resources to the counties wasn't even enough to cater for that which we needed to cater with the ones who are there right now. Kulingana na gavana Muthomi Njoki tuwega mandagitari kuthithia mugomo kagita gaka kale thirikari thite na mbele na kurugula mubango gutigira kuno tungata mwega wa ugima bwa mwili ndionde mubango ijikene ta UHC. It is because of resources, not because we want to. But for us to have a strike around this time, when next month we are rolling out the biggest dream of health in Kenya, of universal health coverage, to me looks more or less like what I've just referred to with the teachers. Because these programs we put together, the marketing of all those factors or players that are involved is going to be very critical in rolling in the UHC, and therefore we are urging them to just hold on, give us a few more days. The economy is improving, and we will definitely honor a part of the promise. Muthenya wa umndi mandagitari baba gutukira kiama kiao gya KMPDU ni bethiro bakithithia maandamano na ukinya mateta mao obisini ja magavana amona ilea ja ministry ya guma mwele. I want to give it out very clearly that we, in our last National Advisory Council, gave a notice for a peaceful procession that we started today. We are giving a petition to the ministry today, and we are going to give a petition to the National Assembly and to the Council of Governors that we want immediate action on 5 key issues. Number 1, we want employment of doctors and health workers immediately, as promised in the Kenya Kwanza Manifesto. Number 2, we want the collective bargaining agreement that is now a court order of 2017-2021 to be implemented. Number 3, we want a new CBA to be negotiated and completed. And the last one, we want the county governments in the different parts of the country to stop harassing doctors. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.
Bamwe ba MCA ni bachumirĩtie kumeneria bonene gutumirwa kwa ngavana Kawira Mwangaza ari namba 41 kiri county 47 kiri mantu jegie weti na mbere na atigerie umwe ake arigia kiri mangavana baria bekiri latirine rotere rwa Kirimara. MCA baba bariuga ni nthoni muno meru kwithirwa iri kiri county iria igwete munyirithia bakiuga ngugi ya Kawira ni kuruga isangasa na kumenya uria karuma atongeria bange ende atina Weru bwa weti na mbere buria buriki buria omba kurotera kara. Ntuko ya igoro kambuni egwetwa Timely Kenya neo irarekereria riboti iria yorotete ngavana Mutori wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki atongeretie kiri uriti ngugi Kirimara. A very interesting term. Kana uchoka wetu kukethera kwa very interesting. Itu expected manto maingi ibu kona kuna njoto la kisiasa, kuna petitions nyingi chite county assembly yetu kwa manto yonde batu twaya handle as they come na nende tuerigire county assembly yetu ya buritira ngui ya Meru kulingana na sheria bure kuwa na bure kwenda tuterita ngui na emotions tukarita ngui kulingana na bora sheria chetu cha Kenya na iraiko most importantly county government acts buraikuwa kwena representation baturi tureane antu represented ebo ntukarete kinyamanto ya bill ire to mambete chita mashinani 40 million kenda gutwika batu tureshimwa tutikandamishwa utuliria ngavana maru kenda tumba kona resources mashinani tukwenda kwethira twina sheria ire kunkai ni bura resources cha Meru county cha tumika nonto branko enda kwa Meru county assembly ne control the executive arm. Executive arm goyo ni implementation. Lakini baatu tu county assembly ibatu tu control county through sheria ira tukameki. Ibatu tu atoma wananchi batatoka ibatu atoma ngavana arani burabureta kurani. Ibatu tu atoma tonele ngavana otobeta kwethroita okolea during weekdays gavana no vete kwetho na mutaratara na plan ira ya tevia Meru no tuniongo yetu Thaa imo Meru aringire kura inende araringite just the other day ruare tumukumetie kaire ke siasa kabati kaende na kabati kana kaende ka wa kauria ground ino tiko kuona very unfortunate no to report ira raumire chobatu toranki to number 40 na kankwenda kuwa number 40 ikwenderwa kunene mono to 40 batwe to bati kwethura thai turakito 47 out of 47 maendeleo yara to nayo ni availability ke mwananchi busy but doing nothing and completely nothing. Ngavana is very busy mashinani na kuonekana mono mashinani but wewe ngavana ri what are you doing that in that mashinani ukokira rukire thaa 11 mbere ya antu bakira we mashinani what are you doing there lakini kwa wetu ni ruero hapa kule Nteto ile ititalwa yes omba kwetho ukona kia mwananchi akiona na kiawiri tu no ndo ngavana na weta muiria na tu intotura mabati mandibuti pipe mbi intobiranga vana kauri lakini tena kwa batu kinya namba 40 atu ichometie to temeambua muntu na to ndo watu eta 40 no ndo development chikwa teka tomba gwa ya thaye ndege thima yo nyua rwe na wondi chionde yo nyua rwe imaketi ere kwena kapuro nya pisi mo ende nya fota katoewi atoende reaction na kankwenda kwira ngavana kaindile naso kachoke na tete mukinyo buruko tenara tore buru batwe Meru twetete ya njogwi mbogiti twinde turogitire na kirori keke kwirwa kietete na speed ya 500 kilometers per hour ankwenda kwira mu Meru kirori kewinya na ndiketete na speed ya 500 no menye kithathire break tene nende kiambiriria kuingiritira soboiga na ndereba na mami na rekeria steering kama mami kirori kietete kionka na ndene ne abiria baraba ende kirori bakuga mbu ne ombu ubo kuigwa Meru kila mahali imbu kaba kirori ne kithiri break na kina speed ya 500 kilometers arage kari ngande ifato nte kuona kokethra na manusura kenda kwa kinyamanto ya siasa ya tukona ya very soon murungu embere ya kathira nonto batu endera to independent itu to control governor as the assembly itu to control governor to the line nonto agethra kinyawe aina kafia that MCS ba
no ba muritete no ba muthithe lakini agakomea mzezi na abaikira mubukone then utebu assembly. Na mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki netete na mbere na kututhuranira rugono ruu nkuruki tuketha twikumenyithia kiri nteto chetu ire ithingatirite. Mubunge wa Imwe North Raim Daud muthenya Jwanarua ni achumirite gutaririria kurega kunganirwa kwawe ni ngavana Kawira Mwangaza kuringithania bunge na makatero. Raim ariuga ni arigaritwa nene ni migambo yu ya ngavana Kawira ni untu aturaga akithuganagia we na Kawira ni achore. Ni achokete arikithia na kuga ni uma CS Mithikali Nturi niwe mwaria wa Meru kagitene gaka na ngavana Kawira atibatere kuthura kana kuruana na yendekithia riri. Boniface Mwongera gaturingechio. Ntuko ijire nyume mushemune jwa maromba jwa rutero lare abunge ba county Meru rukiro ntuko no barokera gotirimana kodhogoria nenya kuireba na mbere nyaba ireba bibi ombere kwithira bethogore kumakirenki ya mantu jwa warimu TSC. Leo tulikuwa na mkutano na TSC CEO Dr. Nancy Mwasharia. Tulikuwa tumeenda kuongea kuhusu walimu, promotion, hardship allowance, pamoja na pali nyingine hatuna walimu wengi. So hiyo ndio ilitupeleka huko saa 1 asubuhi. Na nyume kuthogoria ibashokere ireba borania imbetire na mbere kiri mushemuna jujo maromba rutelo arare nore ko arire bobwega na nore ko waithirie mbicha. Hatukuridhishwa na matamshi ya governor Jumapili akituita cartel. Nilishindwa ni nini tulifanya ndio atuite cartel. Mimi binafsi siwezi kuwa na mpara, hiyo ndio nashindwa. Akisema cartel, mimi hata sijawahi kuitisha kazi. Mheshimiwa Raim Daud hariuga we mushore na gavana Kawira Mwangaza na kwaria mam na muterere na kumuita katero ende aisuru ushore bobo kenderea. Mimi nimekuwa rafiki yake miaka nyingi na mimi sitafuti kiti ya gavana. So unajua hakuna sababu ya kuniita cartel ama sisi sote cartel. Sisi tulikuwa tunataka tu tukisema Mheshimiwa Mithikali Nturi akue spokesman wetu. Unajua yeye ndio the most senior person in Meru County because ako national official, governor ni county, ndio CEO wa county. Hatukatai na hatujasema governor sio CEO wa county, lakini Mheshimiwa Mithika ni national because yeye ndio ako karibu na rais, na vile Mheshimiwa Kiraito alisema ndio tuliitikia. Lakini nimewahi kusema hata mbeleni kabla ya mwezi 9 kwamba Mheshimiwa Mithika is the senior most leader at the moment within Meru County. So tusiambiwe kwamba tukimpendekeza ati ndio tuko cartel. Hatujaamini mama ni governor. Nani hajajua mama ni governor? Kinge Raim Daud nashoketera Meru baraba kudro bakirotera mubango jo kolea bambe betere report mudoju muneno lita genero hedro ekumera no tone kedro ekionania hedro mbesha county shide to shetumiri Mwangaza kana imbesha shamubuko. Hapo ndio sasa tutajua kwamba kama ni pesa ya county zimetumika ama ni yake binafsi. Na kama ni ya county zimetumika, basi atafaa aoneshe ni wapi kwa budget iliwekwa na county assembly ilipitishwa. Kama haikupitishwa, basi hapa kuna makosa. Nke reporter Antosharu TV kumaja kingina ngine kinene kimushusho Nairobi mbita Boniface Mwongera. Eta na mbere na kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita kate kuraja na nteto nkuruki. Auga nogoto mabati ja Kinandi ya makamu jare na anganya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta baroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya.
kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Wewe, wikendi ni ya kazi. Beba, wikendi ya kazi wewe, wikendi ya kazi. Wikendi ya kazi. Zima na washe! From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV, love it! Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bonda badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati otetwa garanta otetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ya nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishedo ya twana rutere ni rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na cai na bya kurumaniria irio bya muthenya cai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabara-ini ya Meru gwita Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo kugwata mantu nkuruki turiongerekire mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ingo kugwato geni oringi kiri Nteto chietu chiruthe mwengi chokera na chionkurukia kari na atongeria batauni ya Maua ni bachumiritie kwariria mambura jantuku ya Jumapili jaria jejewi ni Rais Ruto na jathithikire lare bakioneka kuvurua anene ni miario ya Gavana Kawira ya gwita atongeria bangi makatero bariuga Kawira ni agire nthoni kuonania umthu na atongeria bangi mbere ya Rais Ruto na nkurukine bamenerete kurega wa Kawira kunenkera munini wawe mutumantu withinkia kinyakanya. Dennis Mugendi naranirite na Karibaba na tutumira ripoti ije. Kaunti aitatekwa nyara
na makatero 10 ambao wanafikiria Meru. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Mĩario ĩĩ ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza mbere ya Rais William Ruto na atongoria bangi o hamwe na mwingi kiuthurano kia marombarare Igembe North iria itumite akari bagatuma ntundu na kuma mitwe bakimwaria na kuga ati na gitio agita abunge Seneta Kadhuri na Minister Mithikari Nturi Makatelo migambo iminunku atabateri komiuga mbere ya Rais atia ikomenya kinyantame ni thagwa mbere ya ageni ataririe manto ya muntu wetwa mutongori kana muntu wetwa bishop aromere arawa jumbe beto bonthe makatero nyanto basiu kuga kwenda kuwa atiri nete yoke nene nkari ya mwekuru Kawira no mami wetwa Meru mwekuru bira ethere na bimo siku inisia kinyo karingwa rweka wini acio etake mukuru oku so kinya makatero ya ku makatero nyothe yo kuthuri obati obeta bwa karante mukainisia no ntobonde bo bakuringere kura wo oringere kura ekuburi so babonde bakuringere kura so bira kwenda mwera kwenda kwenda Kawira atiri barabonde aku makatero reti makatero kwanza ya mheshimiwa kwa ndani kile yake aweta wake aranchima mieri 5 akiona kinyakona yonto siyesi wetu lentori nyanga bana eta naona mwekuroge na nabake kinyaba eta meake ko mi batera birabie kwa siyesi lentore bidira aeta kwa Seneta Kadhuri kinya eta nao kinya eta na family yo atera birabie na arabidira kuira president ari lare aecho anto anda ngabaneto aturombera into bitu tena byo yonto ruwe onto bakuria bayete ruwe bana ndra muitu mengere itubwithie itwe mbao itubwithie itwe kana mabatu yange aya tunyeliti ya sibitari kwa chendawa bi akaromera kwa president ni ati ni we ngabana kabati kaende myambo inanya ibo na rerenge naryo baetre nakuru na batore na kuna ibo bakiwa kukerikana uti untuba maendeleo baromberwe aromere kwaria na ntubonde rwarirwe ruonekanire nindo erario no tingwatanio rio president yetere atongori ba Meru baeta baromba intobitumba kwendotethwo Meru bi baete kwaria ni ubaruite na nwararia kweleza u auri ni mpuru na manto yangi onto ayau tiga una we Rais Ruto kuga atongoria ba Meru bakaremthi bathithie ngwataniro bari bongwa akariba bari athira uria bonete ni ati ngavana Kawira ati tayari Mumeru augire mukuya atigagua ibere na Mwoni Kinyuru ationaga kimwe president arejite ko Meru lare ikundi bira mama kabanganitia kabangania nto ura bejete bakari wa mbesa kenda beje una bakarande tene kembere bakarande la inembere kenda ende barangabana ko ngabana nima so manto itwiche na itwatekeria na iwe president ya to Meru utotiche bu so toteko nindi korio to rikanasia bwethia manto na mamari etware uweta wa bishop ya to ni obore bishop eto watanire na ndubite ngabana anto ba weta katero sire ko ke ile we komi isoke no komiriona na atongeria wenzako Biblia tweroke yokoserwa imuntu eto muite bora mwiko watanira eta kinya mukoronge bora mwiko watanira eta atongeri bagendini wowe orende ore bishop nwetete antu bampa na ora Biblia okwera Kawira arawa kurece kiao ate kumikura kiao ero aroneka imarufu muno untu bokoria ria enduini kiongozi ona bakimathi para bonthe berunguro Kawira ruare ibo bawithie kirito na bakawithinya Kawira na nankobwira ruare untu bokoria ria ukiagona ire verendi mutumati la gwatania noe puria buge minja una injo wene levi na ingwete kyote muntu itikinyanga koivo babu bwinthe ithurani buge mya buri atarene na ingwete kya murungu no munene itwathuriro ngavana bange kuru iba bwithiti CV enge kuru lakini oweto githene gathuri ngavana wenka nge kuru itiki athana ringi uba utura nura murungu aru munene tukuona basisi limbarire Susan Kika tukuona ba Anwe iguru para bonthe baikuo na iba kubwithe CV enge kuru ne kendelea kubwa Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru.
Akariba kaunti ya Thaa nithine bonenie gukenera mpumi cha kambuni imwe ya uthuthuria iria igwetete ngavana wa kaunti watongeretie kiri uriti ngugi rutere rwa Mount Kenya kiri mpumi ichi cha kambuni ya Timely Kenya ichikite ngavana Njuki ari namba 3 kiri mangavana Kenya nawe ngavana Kawira ari kanyene ka 41 na inyanya rutere rwa Mount Kenya. Kumania na uthuthuria buria burarekererwe ntuku ya iguru ni kambuni ya uthuthuria ya Timely Kenya na yonania ati ngavana Muthomi Njuki niwe ngavana uria utongerete kiri uriti bwa ngugi kiri kaunti cha Mount Kenya na wa 3 nthigurune yonthe na ndi akariba chuka ndene ya kaunti ya Thaa nithine bamukirite untu bubu na nkero na kuonania gikeno kiao na kumuria ete na mbere na ngugi yawe injega na kinya kurikia ngugi yawe guntu kuria gutiratongithwa na gintu kiria nkienda kumwira ati keganire no gwakari ni aukiririe meciria mae iguru ri ogu gwekarikite ni kenda aombe gutethia mwingi na aombe go improve mauntu mangi mama kuoneka still matema rikiru particularly street taimwe ya chuka guntu tanabwa bandage ya na ofisi ya CDF na ofisi ya MP mheshimiwa Pato kwena area ya ustima ni ya street light ona njira ino ya kibumbu gwitia na guntu kungi kwingi ni ya urire kwogu ni araithiria untu na njira ingi na thoko eno ya chuka eno ndiri thaa ino ethagwa ina kadina kamwe particularly magita makwaura na bande eno ya nja ndikuraga muno na antu babe ko bagatuka batumba kurutira ira uku kwogu na untu no raithiriwe otherwise ngai alo ko rathima Muthomi na kinyere gwo kinyite tukaigua twina gikeno kinene muno nundu wa Muthomi Njuki kuma warira twambiririe kumuthura ari MP twetania nake o agiturutagira wira na wira mwega muno na njiri bandu bange agitutetheria undu tukona mundu ngita Muthomi Njuki no mbuge no wega muno nundu akwaria investigation ino Muthomi Njuki ndera maendeleo mawe namo na tongere kambachare muno ka chukuru Akaribaba ibetete na mbere na gutariria ngugi iria ngavana Njuki athithitie kumabigwa twa muthurire guku ngavana uria warutite nagarurite Thaa nithi na ugunjirwa ri report ya mate no namba 1 wa Mount Kenya region ona nikangona kama ari masereto mone kugo ogu Muthomi Njuki wira warutite wira wakani onanitie atutumira thokia kirasa tuja tukana tomono turi akatwikaritie tukeuchaga nebo turutaga mutu na nebo tukenagira nuntu wa kuruta mutu ni baugite kinya enda gite kingi kithurano kizite bo bari tayari kumwakura ende nwenge tukamunenkera gite kingi tigakiuga nakio tumongerera gite kiria kenda nikio tukamunenkera na leso no tore tule bantu mawe na tuyo riu ne twegua twe antu mathara kanithi tukenete muno na ne tuga riu bau anagalo enge ne tukumucereria MCA wa municipality Caleb Mutethia na ugite we ni akugwata mbaru mubango jwa gwakwa kwa garu ya rais kathetune Kamumeru akiuga untu bubu bugachiara twanya twawiti na mbere na biashara kauntini ya Meru ni untu bubu bonoriti akarina atongeria bagatonyithia siasa mubango ne joka na kugeria kurwana na junior untu juga twika jwa keguni kiria Meru Muthurumuriuki ena ripoti ejitariria MC municipality Caleb Mutethia augite na kugwata mbaru rwari na mubunge no thimenti Raim Daud bakugatiro kwa rutero show ground rwake kwa rais nonto ki thirikari ria chonda twithirito twinacho tutethera twina a major development ka program ira tumbi kugwetaniria twi antu ba no thimenti tugigintu kira tuthithiritwe national government na kuri turone mheshimiwa Raim akombo turombera tugiakairwa state launch aja ujo kenina ga show ground na thatu tukwendi kuga twe antu ba municipality na nte kwendi kuga twe antu ba kambakia twe antu ba municipality kintu kiamberi tugwitikaniria na iromba riu twakirwa state launch aja ujo kuringana na Kalebu augito ntububu bugatethia ntureji na njire kona witi na mbere ngugiona aja kou nkuromba antu ba municipality antu bara be neighboring area to support the idea state launch ya kwaja nuntu indikana mwaka 2015 oni na bangi tumarire na twapinga muno na njira iguru muno gwakwa kwa golf club aja uju na the reason one main reason ikitwapinga mantu jaja
lack of involvement ya readers bange baraba go to represent at that time tumenye mbida tukona as a community birika kingi kirande igirwe laima romba ntoja na ndagi support 101% ikweja kwithwa na airstrip ire kejaniria na state launch tuje most of the time president tiron ya kejangari ikwendekana kwithwa kuna gintu ja airstrip ira president ombi gutumira and if at all together na airstrip aja antu bakamba kiambwire this will be another area itedo I just kamba kyore gwetawa ikethwa airi nyanto bakendi ku invest mono nonto ikethwa ko isi nya movement yetu na inya movement into bira tu biongo to kulima na bira tukuthithia we will start thinking differently tutethugania na ndi kwithwa twithithia the things so turathithia kairi ikethwa itwetya another revision from just a village to the status a municipality. Nguruki MCA Caleb augite na kukwata mbaru MP ba county Meru kwithwa bakirikira njara CS mithikari nturi kujuki otongire ba county Meru kire mantho jege thirikari nene akiromba na CS mithikari nturi kweja Meru na kureta atongeria amwe nikenda ba mamathaitha ja Meru jonthe njara gaikirie rais na undi Caleb mutethia kibuko I support it ngo support mithika mutongeria wetu Meru na ndingi tukira nkuromba from mithika himself ni ajena ndia tuthurania kairi twinthe both the local leaders the local elected leaders representing the MCAs and the like twithure na national leaders religious leaders na inya governor wetu na senator kenda thatu twaria twirwaria rumwe na ndi twi leaders twira mithika imbitu kwendeta tu negotiate ki na the president no tu rwaria rwari rwegoro mithika is the now channel that voice yetu ki the president kuna ndi mathuganyo ja thatu twina jo twi leaders twenda jethu aje channeled in a one way na jaretua mugambo jomo indi jomete kio the sectors which we all support na ingwete kia Meru to support move kenda tutachoke back and forth twithura twina kintu kira tuwita kuendelea kimathuganyo na gisiasa kiripotera Weru TV betamudhuri murioki. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. James Mwenda ni ntumurume wa miaka 37 na uria uri na kithomo kia mwanka PhD ende ni aremetwe buruko na ngugi nthigurune ya Kenya ariuga igeria ryawe ria guchwa ngugi magita kwa magita ni rithiritwe rigitira iga untu buria bwatumire agita igamba kuthungira kirurimi bwa mpempe nyanya na matanka na ugite ari na wirigiro bwawe kwethirwa akiumithia milioni 2.5 na kinyawe kwethirwa akigwatira munyakajwa gukiriria uturo bwawe nkuruki nethiritwa kiromba nthuke mbithi bethirwe bagichumiria na gutonya kiri urimi antu agutinda guchwa ngugi ite kuoneka. Muthaka wa kuruba gatigati kumanturania turi matoru wa dini ya Nkondi urethiritwe erutanirite kiri mathomo ngeria na CPA ndathinda rotha degree ya accounting and finance ndarotha masters ya finance and investments, master of science, PhD ntigerie meri ya utara meri na nkangira juti next year May na ndoma University of Istanbul Turkey. Uramona gwitiumia mathomoni na kuwata PhD ya mathabu mwankire mthigutire ngugiamba kuwata irayo mba kumukenia. Choka Kenya ndachokire December. Sukuru ikirugura kwa January ndarionga ndageria cheria gwira anto ibo koraitha bwega nonto wena papers lakini mubuko takuimba uimberia gwira manto matikobwa ketonto mwendo nyungu no rankurukiye kenena ringi takarwige aombete kwirutaniria kirurimi Linda anda meron kamutaro kamwe meron iranda twakethete ngiri 64 kamutaro ni kamwe kaninkini ka 10/70 ngiri 64 kuma ndethira rima nyanya nuchueka aka make 500,000 akarima mpempe ikemwe aka make about 400,000 ukethira mwana uju kwa mieri 3 irakolemento bibu na agaketha na kumeka million itikonindi kithomo kinene irinine tu experience na kiri mundu uragarirwo ni ithe urankuruki uri ikumbore thanantu mpira mbandite marinya 80,000
80,000 wakireri nyari na mpempe nyanya every corner chiere inu i 64,000 pieces togia siumage gachiare mwe tau chiare nyachiere na ipayo nembi irambingi kegwa chiena double production mpempe 64,000 wananka guliro gwemwe chiringi 10 ingiri magana mathandatu mafote 640 chia mpempe nkaunganiria na magana manana ma watermelons ino bukuona enu it's about 1.4 million tuchoke tuonganiria na nyanya kuota eka igampa mbeche inka ingiri magana maire kwa na twachiruta tukogoi cost ya labor na fuero maguta mato tumirite mondani in production at least watigaria mbeche inka imono no tigaria baita ya melons na mpempe ira tukugoi 1.4 million. Mwana kwi werutaniritie thutikiri urimi ubu thina irakurukagira nene igogia bwaruji ni ikitonto mbito yake kiri ntongoria muno cia kuthurana kura choro resources cia thirikari ira regulated mbegwe ndena roye rotari regulated inkuromba antu betu ba siasa leaders tafadhali bukaja guturetera stima kwa tuika ndenja kithima takira giakwa ntigia ngarama ya kuinstall solar systems. Yani nkathukia tu ikuringa roye na stima urimi bobo bwo bwere isi muno no ntweke inya a model farmer nkarutha kambes kindogo gautire na garimi no nto next kamwembe ni kara kariara inkothi wa kanyombogo obisi yakwa obisi embega obisi standard ina store na arambo mbainya gutire nagira ana beto batharaka na inyamero yonde baraba kwenda kuruta wira eno yorimi mwenda na uri muthomi uri nkuma wa mathabu akiruta mbito kirimbe ombithi kathi kutara nyamwira baita ugatwika mieri 3 kanena no komeki 1.4 million wanankagania kwa mieri ina o mweri ndina ngiri 350 ciakwa tax free utegwa kombetia gento aremi wena mundu munene taugo bayagira into mundani kwa uwa na transportation cost itire ogo wego igo ketha na kubaringira mbisa na kubatomera bakagire into biaku itokauga youth tirasima twandikwe no twibandike ndi wanore mwandike guseva mbecha tainu it is not easy ngakwira bukathibo kauria branch managers ba banks indetereto wera Equity Nairobi ara apail ndari ndi wembechi takuruka ngiri 150 kiringwa taxi choka oirera ngarama uri anyomba wirana chukuru nini you are left with nothing. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Ngatho cia mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chetu cheru themwe tuchemanie thithatu na nusu kiriji na ingi nkuruki etana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN KINYA mwonanirio twa mathithio MAUREEN Kome.